тамгасына тили келбеген жигит официант болуп иштеп калыптыр. Так, официант. Да? Так, мага 4 жумуртка кууруп берчи. Хорошо. 4 жұмыртқа. Мен кууруп бер дедим, куюп кел деген жокмун. Ана пой қылды. Кем? Пой. Чакырчы мени. Пой. О, Эмнени аны куюп берип койдуңуз? куюп бер деди го. Куюп бер дедиңби? Мен күйпей деп едім. Мен Мен күйпей дедім. Куйпей дедиң бе? Күйпей деп едім, мен күйпей дедім. Куйпейдің го? Күйпей деп ғой. кууруп бер деймин. Мен күйпейін. Ya kuyul turap koy. Kuyul kettin ғой. Кууруп бер дейм. Kuypeyін. Ya kurperen ya kuypeyim. Кууруп бер. Kuypey. Кууруп бер. Kuypey.